They have one cognizance one I play TV, press, electronic media. Như one là liền cùng kỳ nông lắm trong đôi ba sông Bren, nanti na jangan tahu ki Western Hills. Tengok bau di sini, apabila pelapor akan seni bagi, entah ketuk ni ki jindawa ni ki jindon kam ki bagis, ki sinodon kam ban pensengau akan kapor, kamtam sekalian jauh kesorka. Ni kemungkinan ialah kamat kebagusan ni ke bagi kuat bandu ne kalau ba harga bayar berkenaan ke kam tourism. Namar bila tipi ba kesenong pren ke bahaja doki kedai gawai na kita ki tourist spot harga ba bun gila saki ba kedai tourist spot ke bala hadir jauh ke sora kanwan ke dauki senong pren te kebab pedian pun kini ki tulis. Te alor kini ki jingga ki bami nagawai kepor nagawai kepor. Kum ki stakeholder ki nongsong senong ki ba imja imjuhur nagane ka kam tulis jongi. Te gala tak si kedai te nagalian jongi kum kinong yalam senong habang iyo ya kina kinong senong jongi ba kidap da gajing senong dia unsen kidap da gajing kabakraw lada kena ka kam turis kanang yai tut nagawai ka por nagawai ka por te kabagong san ni kalong ba kumbangi layu iyo hakinay kinet siru kaladon kata ka jinget ka bami hapdeng kikatu katne mo kum gine ki asison taksi kiba kamay tulis hangme dalam kriya ni hoy naglen jo dorbar senong kanamla ban kumre mino harway bat kene ka jingdawa jongno namar hakari secara ba kase nidon la jong ko hok bandawa hendai kebagungsan di dalam ba ngidawa nang sorka ba kadai ban sinkia ya kilo kimat kiba tak khamtam dia jakopo jong kinong sungsno namalada kun kine ki jingjia kinang mi nagawai ko por kan tak sibun yagi namar hadu benta ni seti setan doki kisnong di babun naduk kisnong den kita ki kidarang kidai ki bulu ki ba lastang berinja dengan mereka jing kamai tulis tehan kidai kidai singi lamat omtang kejing bentut hakalian jong surok nama rudeu surok bayak lembaga Shillong dauki penusla kantam di jagat kabadi khot karangan kidai ki surok kilau di babu jika adu kata-kata ya ditulis bagi poi sebitan juga. Telada saki surok, bat saki neki kiba penwit, bat kiba penmit ya kejinga. Tegalau dapat ketak sisa kata-kata ini. Namar kinong senong, hari kenden senang kiba lagi. Kila itu ya kena kam tulis, bagadai gawe lagi kam hagabagala ban penduk pendam negala ban ayah kita relief ya kinong senong kamtam ya kita kibala nang lasta banyo ya ketam gajah telada kene ka jine hakene ketulis omla ban penkut ya ka ne omla ban penbet ya ka kumta kalong ke jine ka bakraw ya kinong senong jomi dei na kata daw mi wan kanang hakene ka sini namar ba nyimla ban su syom klaim da penpau lagi kasu namar gidai ki stakeholder ki ba pedian kampun ki tulis hadin ka sora te namar kata simun ini lada ka sorkar kamla ban penbet ya gidai gidai ni segam furu ba kumbangi layu lese haka apply tadi kan sadar kata kami tinggi tren bat kini ki all kasih
Meghalaya Tourist Association. Tengi kuat ban persiapan lomba jumpi di press electronic media. Tapi ayam bisa surkar yang kena keruak. Bahkan sengah ban besim kia ban wat di kilat inti kenang ba kan membu cinga hadir. Nama lada nyinamlah ban sok yang ini problem kan ketak ini kiba India nak ketuhakan. Kabasya ini imuan ban pendirian mengenai no imuan ban kerjaan mengenai no hendrai imuan baga surkar kadai ban sim yang kejikit kini ia gano ke jindawa ke kongsan nega basnya berkam menong semsuna. Namar ini ulang nega kam kumbangi iba ke kam tulis di hamil kerja galak pau bat kalaya sekma. Ladangin lah bermunra ia gaji dia sumsuk sumsai. Ladangin lah bermunra ia kata gaji dia beli hati. Ketuluzin juga kan amla kan kuai sumsuk. Tinamar kata kau kebangunan ni kedai kata bang ibu ia kesurkar nikin tu kum kino yalam sunang bakin semha ban penbaik ban simpia ia kena gajinya ke bami naduk gajinya jom kiba injah tulis haduk surat bagai ban penbaik kenang bagalak mengaji mentua ia di nusul sunang idan pun kisamlah sunang di bawah perman kai sunang kimiyok kam jojam de kiwan sunang lembaga ni tourism kila sedang berinvest banjeng lagi jom kerja tiladakan ni kecil kaya ini nak kor sekor kibadang yang lagi jom kerja kumno kila banjeng pa kita iman kibang ibu lengkot hari kejiman jom ditulis lang mensua kidai ki lokal bat kidai kilang ki iwan ba te bentahi kambur ditulis kidai ki bana ba te lokal sel lawan layu te ula berlek sesuai bat ndai babun kidai ki bana ba te kina ki bana ba hi kidai ki tulis ki bawan ra bahaya di jindem toy ya di nasional juga naduk ki badan ki homestay haduk ki ba kingling haduk ki ba lek ki activities bat baro haduk ki ba syam tukang te lada kalau hang tak adur lada kaya itu si itu long besim dia ini pensiunnya naga terus dia ini jepen iu mentah namar kareng kadang longsu ba la ban penkiu sekmat ki kendeu kinamla bon sei sport te kumtangi haban ya be sekene kam tidang bagan ne kam ni kermen ba kejelam ya demi kenkiu kinong sung demi kenkiu kajimang jiman bentar lomba ngala dekdeu ba usulok udah kawai kinegi jingmi kinegi jingyek kiba kesorkar kamla bansin haga tagalunti ba la ban trekam haga babian long kanang penmi susu ya jingya te usulok udah wai bat kinegi jingyeki ilamat ni por covid kadno kolong ka jintunong ngimat ikiwai jingyeki kadno kolong ka jintunong te hamtam kene jingyeki kebat heu stat tangi ka tourism te kum kene le ka sarkar ka dai ban sikya toy na benta bakan le ya badan kan kene ka dai ka sur jong pai ba hagabangi kinong yalam sunang ni haban wan sine ban persngeo lengba jong pi press di media baga sarkar ka dai ban sikya le hamtam ni ki thai nong kendong hagaba i la kendong bagi kidan bun ki jituna han gorok pilihan kidan ngidang kam ban kiu haki babun ki benta telada kene kejie umla dan sot ka kan penmi u hasna ngau ya kejie ki babun pisau no halal gitu ya kata ngimwan ban komen haya ya kita ki benta mo andre kata kene ada garis sahabat ba lese unong sung kat ba u don kata ka hok lese ula ban sim andre kene kasuk kata rampat jam masukar ban bisa atau la kadai ne ka bakala ni tengis nya punta nginamla namar kum kinong yalam senong gimla kanong ni keduk jadi badisya
Jadi babu homestay, wat jadi baga kamay turis ni keduplan. Tenama kata pun kinong yang senang, ni namla kanong kabaday ni kabalay, yok kadayru na yok kalay. Andre ni syariat haga sorkar kaday ban sim ya gilat nanti tanggatai ibu bagaday ban penbaik ya ginay singai. Akhir kita jumpa. Alisis ni kipoy sanspa, ruspa. Kibasa kipoy baik laispa, haga babun ni yok sanspa rut sini. Kanta mai ni kipik sesuatu di Banyuwangi. Di sesinong jengi mentah kalau mendala mi Oktober kalau day artat kipik sesuatu haga bah timbun tulis. Nilamat kejingga bah kejing kerja tulis kamta menagalian ke surok ini di surok badai lifeline jom kene ke kondisi laslong ni don marhab bad ke iskasi te bunsin lu tulis supaya kam dari ini surok berlek na juai kalau kam cengai te katai longin mamla ban susyong ban suap ban sithia sini sete nyaha ban wan sete ban petsngam lengba yang pi press segi skor sorkar Maka tu juga hibuat dan orang bah ajusan itu.